Maya nimo maandiko maria maratunga mundu o wothe uraingira mucii wa Kibra guuku mucii wa Nairobi. Maandiko maya maria mari na ndumiriri ya kuhunjia thayu mathugunditwo ni gikundi gia Peace Corps kiria kiri rungu rwa borithi unyitaniri-ini na aikari a Kibra. Icera-ini ritu guku Kibra nitucemanirie na amemba a gikundi giki aria aingi ao ni amemba a borithi a kuuma honge itiganite. Matanya ma kwandika ndumiriri cia thayu mabarabara-ini ni kuhinyiriria mbeu njithi guthingata thayu o riri bururi urathie na mbere na gwicokaniria thutha wa maumirira ma githurano kinene. Ikinya ria gikundi giki ricungiriirio ni mirurungano iria yaumirire thutha wa kwanirirwo kwa maumirira ma gituro kia President kiumia kihituku kuria aikari a mwena uyu makoretwo makiregana na maumirira maya. Today again we came here to assure members of the public here in Kibra that as police officers our role here is to maintain peace, is to ensure that there is maintenance of law and order, protecting of life and property, and we have no other business. Kuringana na aikari aya tikihoto mihango yao ya o muthenya kutharario ni maumirira ma githurano kia muthenya omwe. Kiongozi wetu Raila Odinga hata kama atatangaza maneno aseme kitu inaleta amani, si ya kufuruga watu. Nikosana ndugu yangu juu, nikosana huyu hapa ndio nafanya kazi, kesho tutarudi hapa. Nitakula wapi? Na yeye hata tumia pesa kwa M-Pesa juu namba yangu. Tafadhali naeneza wana Kibra wote, tutoke sisi wote twende tufanye kazi na amani na tuhudumie taifa letu ya Kenya. Yale yaliyopita tugangue yale yanayokuja. Solomon ni muikari wa Kibra na kwa ihinda iraya akoretwo ari barothi wa thayu itura-ini riri akiuga ndangienda kuona ngahi hata iria cieyumiririe thutha wa githurano kia mwaka wa 2007. Hii kazi ya kuandika peace signs nilianza in 2007 during the post-election violence and even after the post-election violence. So na nilirealize kwamba signs can speak louder than our voices. Kulingana na vile nilikuwa nimeona whatever happened in 2007. Kugina kuo atongoria a kidini kuma kanitha wa Anglican ni moretie atongoria aria mahotirwo githurano-ini kuhuthira njira iria ciagiriire kiwatho kuheana mateta mao. The judiciary provide guidance on all matters pertaining to the rule of law. We urge all leaders to refer any of their concerns to the relevant judicial authorities. Oho ni moretie a Kenya kunyitanira na gutheremia thayu na matigetikire kugayukanio na mithingi ya kiuteti. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.